megalayapost.news. Deputy Commissioner Karibhoy, Dr. Abhishek Saini, Ulakula Rahmat Kinoyalam KFKJGP Bardua Circle, Bonshim Kia Halor Kajing Ujor Kaseng Banpen Pau ya Kajing Persha Halor Kajing Don Ki Katu Kani Ki Jaka Pule, Ki Jakasa Jong Ki Samla Pule, Ki Dukan Lembat Kiwe Ki Bapen Kam Do Pinkut Jong Ka Assam, Hakishnong Ki Bahap Hakajalam Meghalaya, Ki Badan Hakitan Bardua Ribhoy, Yathu Kinoyalam FKJGP Bardua Circle Hadian Bakimi Nakamrau Deputy Commissioner. Hakate Kasngi Bakiti Kinoyalam KFKJGP Bardua Circle Kilalet Ban Kendu Yo Dr. Abhishek Saini, Bayalam Duba Dennis Nongrum, Presiden Kaseng, Harungkat Kajingdon Uba Alam Donald Sopedang, General Secretary, Lambat Kiwe Kidikon, Nakateke Circle, Lengbakate Kajinglet Bankendu, Yo DC Karibhoy, Kitekinuilam, KFKJGP, Kilayoru, Ban IT, Dagajingto, Kabaki Lapanpa, Baki Persha Juria Kijaka Pule, Kijakasa, Kikna Pule, Lambat Kidukan, Kibapnan Kam Do Pinkur, Jongka Assam, Ubade Nyopra Iwe Not Arlai, Henry Kajing Shishao Pinkur, Katan Rat Marwad, Ude Nyokandai La Iwe Not Iwe, Lamar Baki De Kishnong Kibadang Hab Hapo Kameghalaya. Habakran Shigilat Patai Kubor, Kitikinoilam KFKJGP, Kila Ong Bakilayo, Banpen Sngau Yakinongrem Kaseng, Bakin Persha Kijaka Pule, Kijakasa, Kikna Pule, Lambat Kidukan, Kibapnon Kam Do Pinkut, Jongka Assam, Bat Kamtam Bagate Katan, Kadei Kabadan Hakaput, Bat Ka Assam, Kilaya Turu, Banakaliang DC, Unsabata Ekatanat Postal Department, Bakan Penbait Yakate Jingdon Kijaka Pule, Kijakasa, Kikna Pule, Lambat Kidukan, Kibapnon Kam Do Pinkut Ka Assam, Hakishnong Kibahab, Meghalaya. Kaseng FKJGP Barido Tanah Circle. Nilaiwan tasnya penentu yang Deputy Commissioner Jongka Ribuan District minta gajin komplain mo kidon ki school baki industry baki PG mo haki senang barido jungi na kling pa ki ai pinkot bakla but ba pinkot nyok jingkip na Sedio Secondary School mo ki ai bakla pinkot ba ki tho convent man hapo ki tho da ka pinkot kata takam juhap mo ngayo jingtip sa uwi ba kada ki na ki pass ki metric mo ki ai burom de na ke school na momento aturo ki thoka pin ko Jongka Assam mo kata kam juhap ka school kam hap ha jila Assam ba kin ai pin ko Jongka Assam na to na kaleng seng ba ni wan hane ba ai jing complain yo Deputy Commissioner mo ban kit kya ban sim taka action but one dam taka infection hakisnong ka thau jungi but kadang sa uwi school mo declare school masya Jongka piling mo masya Jongka USM mo pa kithok pakla ki address kum ngayo jingtip mo kithok ka Delhi Public School Khanapara parka ka school ka hap ha stong barido jungi kum Career Institute ka hap school ka hap school ha barido jungi mo parka ki ai address Jongka Khanapara ada fi search Google Map rumah punya address Delhi Public School Khanapara Ribuan District kata ada kam jawab mo but ka ayu ka don ka industry mo LN career industry mo ba kithok bakla atur kithok bakla jo ka address ba kithok Khanapara ki mention ka Khanapara atur ka hap ka stong barido jungi mo kata ada kam jawab mo ni ngi part yo Deputy Commissioner Jongka Ribuan District but kit kia ban sim taka action ban khai ki bro hapo jongki ban wan taka infection ki barok school industry haki area jungi snong baridua tum dei tangka snong baridua mo ki mosmai killing baridua bat ki Khanapara bat ki maipuli killing kata umturga mo dei tangka Sedio mo ki bar ki school bahapa area jungi mo ka industry bat ki PG mo tangka DC ta uang ba in forward ya kadi kashti ka bangila submit show DC and forward show Shaki Postal Department bahkan sim bahkan le ka inquiry tapi sondat ka DC sim ka senjang ka berlengkap te penyo kumpala keren presiden dunia ba kini ki educational institutions but ki establishments kila penduduk kami kata pin code ka babak lama kepada Jongka Assam pin code te kani kala along kumba disrespect iki breu ki jungi mo kani kala khan kala bari dua jungi but sekuiru ki breu ki jenjar nama blai dembak ki breu ki jenjar ba ki dembak ini ki postal deliveries ba ki breu kimla ban receive ya kita ki sti ne ki official letters mo dembak ka post tang ba bakla pin code but mde tangata
long kumba misrepresent ya ka geographical identity jungka jaka ka jungi lani kapenduk pendam ya kata ka jinglong try ka jungi ka snong ka thau ka jungi te kani kala long ka hurt ya ka sentiment lani ka penmong ya kata ka sentiment jungki beriu ki jungi te takadaw ni na kentu show DC bun shim strict action against kini ki beriu ki belong involved but can look into the matter as soon as possible. Senelor kuai mo ba kamtam ya badan ka border area mo te tang ni ni jimbakla da penduduk kam du pin code Assam ru kala ban create border issue. Meghalaya Post.news